Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Beraweh, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bapa put lewat 5 menit. Kamu ulangi segoda. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Beraweh, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bapa put lewat 5 menit. Waktu ji hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Wate kasau, wate kasau. hai ibu bapa yang mendodengan, hai kajar bedang wadai kasawang. Hai ibu bapa yang mendodengan, hai kajar bedang wadai kasawang. Tak pesumbu, pesumku aja tak pajo man keluarga. Tak pesumbu, pesumku aja tak pajo man keluarga. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Wate kasau, wate kasau. bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan tajam puasa. Pajo busau ngana tenaga singoloh beeta kerja. Pajo busau ngana tenaga singoloh beeta kerja. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Wate kasau, wate kasau. damai ibadah letak pahala, melimpah rahmat, melipat ganda kajar bedah. Hai rakan muda, buku ang lemah mangat tak rasa. Hai ibu bapa yang mantap dengar, hai kajer bedah. Wate kasau tak pesumbu, pesumku
luar ganda. Hai hai ibu bapak yang mantap dengar, hai kader bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuat ngajar tak bajo ngon keluarga. Tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa, dan dalam hati sabilam badan lam lindung Tuhan Allah pelara. Hai hai ibu bapak yang mantap dengar, hai kader bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuat ngajar tak pajo ngan keluarga. Wahai rakan lon umat Islam, inangan agam tugangan muda pasti tahawa nikmat Ramadan lam sidon sajan detanyo rasa. Hai ibu bapak yang mantap dengar, hai kader bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuat ngajar tak pajo ngan keluarga. Kamu ulangi segota, ibu-ibu, bapa-bapa yang na di kampung Berawai, kajet bedah. Waktu kamu tunjukkan bak put lewat 12 minit. Kamu ulangi segota, ibu-ibu, bapa-bapa yang na di kampung Berawai, kajet bedah. Waktu kamu tunjukkan bak put lewat 12 minit. Waktu ji, saw! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang. Hari ini sudah selesai. Terima kasih.